It's time for you to change your life. Show everyone that you care, that you love. 'Cause Allah will always be with you, guiding your heart when you're sad, when you're glad, and wherever you are. It's time for you to change your life. Show everyone that you care, that you love. 'Cause Allah will always be with you, guiding your heart when you're sad, when you're glad, and wherever you are, and wherever you are, and wherever you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang cantik, ada yang lebih menarik, dengan perilaku yang baik, akan lebih mempesona. Dalam kesempatan hari ini kita akan bersaksian yang menutup aurat. Aurat wanita muslimah adalah sebagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washolli sunata duha ra'aitani mustaqbilal qiblatin adaan imam kita ta'ala. Ting 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 tiki tiki 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 ting 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 ting. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kita doa
duhauka ismatuka Allahumma inkana wa inkana bil ardi fa'aridhu Bismillahirrahmanirrahim.